Food and Civil Supplies and Consumer Affairs sai campaign difu hiti along ata moida ke pajor long awasai kipi. Karbiang long along Citizenship Amendment Bill 2016 ke kamke amerok cheteran bomlan parokpho along ke kamke. Paklong kam along ake joy pen football ke batua seke ke pangchen. Prime time long ban kadokoi khanta kartong pajirlo non bertang ton pen arjukta. Food and Civil Supplies and Consumer Affairs sai campaign difu rong supi haiti along ata lapen moida ke pajor long hukum thopon tanglo. Wholesaler, retailer kulat, distributor arideng along kedo ata lapen moida. Food and Civil Supplies and Consumer Affairs sai campaign ata lapen moida chumi chuno alam patini pontanglo. Kahino lapen kachuno ata lapen moida phalangno mati war et luputa kacirap asai campaign pachini aprang-prang apana atala pen moida adu kilang cari jiaphan Guwahati Forensic Laboratory along asatlang kilang jiaphanta sai campaign asunamu deng pontanglo sai kama sat kilang ata lapen moida di frong spielok jujur tulang long alam toy mati order abangta piponlo kumat ne jong si ata lapen moida akehino theklong polote difu bazar committee aphan parjupen Karbiang long deputy commissioner aphan ke pachini jiaphanta sai campaign kachunuri along ta pachithang pontu Asu parokpho aru amai pen aru inquire asir cap arni parokpho along Citizenship Amendment Bill 2016 alam pen ke kamke armu chejeng padosi Bangladeshi atikara Assam Karbiang long ke chaktek thepusi ke kamke asai dengpon All Assam Students Union parokpho aru amai pen aru inquire asir cap arni parokpho along Citizenship Amendment Bill 2016 alam pen ki kamke armu chejeng padosi Bangladeshi atikara Assam Karbiang long ke chaktek thepusi ke kamke asai dengpon ki kamke asai long KSA diesel auto asong school Jatiabari Yuwa Chatra Parisharatum Chetongdu তাক আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু আমি সেই বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলক আজি এই ইয়াৰ পৰা পাৰখোৱা অঞ্চলৰ পৰা পুনৰবাৰ হকিয়াই দিব বিচাৰিছো হকিয়াই ক'ব বিচাৰিছো যি হিন্দু মুছলমান বুলি কোনো কথা নাই আসুৱে কোনোদিন হিন্দু মুছলমান বুলি কথা কোৱা নাই আসুৱে কৈছে যে যি বিদেশী আহিছে অবৈধভাৱে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত যি বিদেশী আহিছে এই বিদেশীক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে যি ভাৰত বাংলাদেশৰ যি সীমান্ত আছে সীমান্ত আছিল কৰিব লাগে এনআৰসি উন্নতিকৰণ কৰিব লাগে আমি সেইটো কৈছো আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যিসকল বিধায়কে এই মন্তব্য কৰি আছে তেওঁলোকলে আমি হকিয়নি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক তেওঁ কৈছে চৰকাৰৰ লগত আছো তেওঁ তপন গগৈ কৈছে আমি তপন গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো তপন গগৈ যোৱা হৈ সিদিনালৈকে তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে এটা জাতীয় সংগঠনৰ যি দায়িত্বত আছিলে গতিকে যদি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া এনে মন্তব্য কৈছে এইটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তেওঁ এই মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি আজি ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত দাবী জনাইছো Citizenship অভিযানৰ আমি যিটো বিষয়ে আমি অনুপদ্যা আমাৰ কেছ তৰফৰ পৰা আমিও এইটো মানি নলওঁ আৰু আমাৰ আজি পাৰখোৱাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ মিলি আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ Hello Amri Tourism Society ahin pen cepatir pipon se aru nifa engkora trok pen nifa engkora nar cap arnian kecengsi angdeng 2018 aningkan abaha Hello Amri trekking tour kepadopong labang soja mek along Karbiang long today lapen Card News channel atul sitami magazine partner lapen media partner arpu dudun Labang sojai meke patir pipon abang hubang phiatum amen laki thare longkiram phangcho sami hunmili hansepi Bernard Lumphui lapen thare etman timong atum henlo kado kawe angtan ben mati prejama hawar along pen nang kicui dun mati nang kacitong dun atum ba ingkoi rapli an do lapen te bokterai pen ke ba ingkoi an kacitong dun to kiceng siang deng Hello Amri trekking tour pen kicu kilang dam adim ke Amri block arlo kido swai ahwar along kilang mesen adim si dam Mulen arong along kido thanthe lapen Tikrum, Langgorkhon arong long kito, Jirlong anglong, Amsai pinung lapen Assam along pen ke Klarnai.
Sikdamakha Henlo Hello Amrit Tourism Society Hinpen La Sosai Kidenga Joineki Lapu Henlo Amrit Blong Havar Lapen Karbiang Long Along Ri Arlo Langmi Pik Pik Adimto Lasi Karbiang Long Upon Northeast India Along Pen isi top tourism destination Kasilam Jimate Kapacha Thangji upon Lapen Ke tourism Mati Kiju Kilang Asai Long Pen Karbiang Long Kedo Ainglong Aswatum Kosol Si Ala Hai Pen Boreng Mati Ale Chipalong Dun Thekji Mapu Kimatha Joini Sila Sosai Kideng Pon Padu Nun malam sopor pandina pama doi tamong ton ponik sina. Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant Lounge HRSJ Complex 2nd floor Dharamnala Road Difu Karbi Anglong the first and ever sports lounge in town tune you up with live music Dead to Inject, Jam Pad, and Pool Game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehna mupi putat bertalo bang thulu football ke pathu ahin anso se oe kimi angbo ke pachi hungjia phan pura pawangkam sport association pen aru inko rasir cap arni pen football ke pathu ase ke kipi pangcheng ponlo Paklong kamrob jili aklamalong ke pado football ke pathu ase ke along pinswar swatumta se ke endun kasa referee roton ingtisi ke jopen football ke pathu ase ke pipon se ke kipi ke cheng arni PSA achun bang Robinson rong pen cheng lok pen an football aphan aning ke dok abang phobang phiatup chitong dun rinti Bogajan LAC ke parlo angkang Bogajan MAC constituency Tinglejan arong malong
PM GSY atowar ke salam asai ke abil tak aru ni phain ko rasir kep ani ada por phai kep apor malom rada tum thur pak si PM GSY atowar ke salam bom adim kelang cari dun Rada tum thur pak pen kelang churi dam hu towar ka salam asai ke oi thek dam long renti BJP government atum paribarton pu kaning je kongkang pisi rada tum thek dak lu labang so towar ke salam pon bama dim local MSc borwasa PWD executive engineer dapat MLA atum kelang dun ke pangkria jok si contractor atum aning ke hangalik si towar ke salam pon jok towar mimipin khangjang towar ki ka salam tangan di munit ari penta phuret undet ke koan se akam ke melang lage madusta chinilo Lana jak kiding pen towar kawe bonta pini arni lasona towar nang kaslok ke ning samse pura tumpen lamthe nang pachini dun rinti non rabatum Karbi Anglong Autonomous Council ke cari ke thegiding atuma phan pachunang ripon ke towar kasla nang pamesenang ji pusi pachini pontu prime time ngala pansi kang ton pon iglo dome thangme kardom